Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha nshuti bakunzi ba Rwanda Online, aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Tugarutse muri studio bitewe n'amakuru akomeje kugenda yisukiranya ku bwinshi, by'umwihariko akomeje kugenda avugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere kose k'ibiyaga bigari. Tutabatindiye munyemerere tubanze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Amakuru yacu tugiye kuyahera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye gufata intera, aho rero ndetse ubu ngubu noneho imirwano iri kubera hafi rwose ya Rubaya. Iyi Rubaya ikaba ikungahaye ku bijyanye n'ubukungu bw'amabuye y'agaciro, ikaba ari agace AFC M23 idashobora kurekura isaha iyo yose. Guhera mu masaha y'iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu havutse rero imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta azifatanyije n'ingabo za Wazalendo na FDLR mu duce turi hafi ya Rubaya muri teritwari ya Masisi, nk'uko bari muri ako gace bakomeje kugenda babitangaza. Ese runo rugamba rwazindutse rwumvikana hano mu nkengero za Rubaya rwaba rugeze magingo aya, bizose yaba ari Kinigi yaba ari Katoyi, aha hose hari byinshi bikomeje kugenda bihavugwa utagomba gucikwa muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turahita twigarukira gatoya hano mu mujyi wa Goma. Hari andi makuru menshi akomeje kugenda atugeraho agaragaza inama yabaye rwose muri aya masaha ya saa 5 saa 6. Ino nama rero ngo ikaba iri guhuza uwitwa General Sultani Makenga ndetse n'uwitwa General Rankunda. Aba bagabo uko ari babiri bakaba ari abagabo banditse amateka hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkunda rero ngo akaba yamaze kubona yuko uyu mutwe wa FCM 23 ushobora kuba ukomeje kugenda ucika intege ndetse no gusubira inyuma. Ukaba rero ndetse ngo hari ubutumwa bukomeye cyane yaba yazaniye General Sultani Makenga. Hari message yamaze gushyirwa ahagaragara icyaba cyazanye Nkunda hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ibiganiro ari kugirana n'uwitwa General Sultani Makenga ndetse n'uwitwa General Byamungu. Byinshi rero kubijyanye n'ibi biganiro biri kuganirwaho n'aba bajenali uko ari batatu, harimo ndetse n'irindi tsinda ritigeze rishyirwa ahagaragara, nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turava kubuta hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Uvira. Uyu nguyu ukaba ari umujyi warizwa muri Kivu y'Amajyepfo, naho bari kuvugwa ubwicanyi ndengakamere. Umusirikare yishwe, haravugwa rero n'impungenge z'uko umutekano w'abanyamurenge ukomeje kujya mu kangaratete. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu tariki 22 z'ukwa gatanu 2026 hari umusirikare warashwe arapfa mu gace ka Kasenga. Bikaba bikekwa yuko yarari umwe mu banyamurenge bakorera muri gisirikare cya FARDC. Ibingibi bikaba bikomeje kugenda bizamura umwuka utari mwiza mu gisirikare cya FARDC. Byinshi no kubijyanye n'ubu bwicanyi nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Turava hano mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yacu tuyakomereze muri Ituri. Muri Ituri naho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho imvururu zavutse nyuma y'urupfu rw'uwakekwagaho ko arwaye yishwe na Ebola, ariko umuryango we ukagaragaza yuko yishwe na tifoide. Ahangaha rero byaje kuba intandaro y'imivumbagatanyo, aho abaturage benshi bari mu kaga gakomeye cyane kaba ari ako kwandura Ebola ndetse n'umutekano waje kuzamba kugeza amagingo aya. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, nabyo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yacu. Turagaruka aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kugezwaho umwanzuro ushobora guhindura ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano n'amakimbirane ya politike, leta ya Angola yatangaje ko yamaze kugeza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umwanzuro wayo ndetse kubijyanye n'ibiganiro by'abanyekongo bigamije gushakira igihugu amahoro arambye n'umuti w'ibibazo bimaze imyaka myinshi cyane bihungabanya uburasirazuba bw'iki gihugu. Ese ubu ngubu noneho ahangaha niho hagiye kuboneka igisubizo cy'ibibazo byari bimaze imyaka uruhumbi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turayakomereza hano mu gihugu cya Uganda. Uganda yafunze inzira zose zishobora kuba zayihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cya Ebola gikomeje kubica bigacika kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri fungwa ry'inzira yose yaba ari imipaka ndetse n'utuyira tw'amaguru byose rero byashyizweho uburinzi bukakaye bitewe no kugira ngo iki cyorezo kidakomeza kugenda gikwirakwira mu gihugu cya Uganda.
byinshi bikomeje kugenda bivugwa rero ku ifungwa ry'imipaka wa Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Bakunzi ba Rwanda Online, amakuru tukuzaniye ni menshi cyane, yaba araye tukubwiye mu ngingo z'amakuru nayo tutakubwiye, wowe icyo usabwa nta kindi no kudutiza umwanya wawe, natwe tukagerageza kuyakuvira imuzi ni muzingo. Birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere warugeze hano kuri Rwanda Online cyangwa usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda subscribe. Iki nicyo gihe, uyu nguyu niwo mwanya kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi. Nta kindi bisaba rero, nta yindi abonema bisaba usibye kunyarukira byonyine ugakanda subscribe cyangwa sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibonera ubutumwa bugufi bugaragaza yuko ari amakuru amaze kugera kuri Rwanda Online. Icyo gihe bigatuma uyumva akiri umwimerere atari yaba umuranzi. Nimba waramaze kuduhitamo udahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, nyemera tugushimire kuko uri umuntu w'agaciro cyane. Imigisha y'Imana nikomeze isendere mu ruhande rwawe, komeza uhirwe mu byo ukora umunsi ku wundi, wikandira like, share ndetse na comment. Aya makuru yacu munyemerere tuyahere kuri no mirwano ikomeye cyane. Kuva mu masaha y'iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu haramutse humvikana imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo zifatanyije na Wazalendo n'ingabo za FDL na FARDC, aho ino mirwano iri kumvikanira hafi ya Rubaya muri teritwari ya Masisi nk'uko abari muri ako gace bakomeje kugenda babitangaza. Uwitwa Ramadani Kakure n'umwe mu bagize societe civile yo muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yatangarije ikinyamakuru cya BBC ko ndetse mu butumwa bwanditse ko imirwano ikomeye kandi yubuye kuva rero mu rukerera arwo kuri uno munsi, cyane cyane aho za Kinigi ndetse na Kavuta ubu ngubu rwambikanye. Utwo rero ni uduce turi mu ntera igera ku birometero nka 30 mu burengerazuba bwa santere ya Rubaya, izwero cyane ku bijyanye n'ubucukuzi bw'ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro ndetse yiganjemo aya koruta. Uyu Kakure rero aravuga yuko iyo mirwano ndetse idatangiye uyu munsi kuko ndetse urebye imaze ibyumweru barwana basubika bakongera ndetse bagasubukura. Yavuze ko abantu ibihumbi bamaze guhunga utwo duce kandi roko twizeye ko n'abandi benshi bari buze guhunga bitewe nuko ino mirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Muri iki cyumweru amakuru amwe yavuze yuko ingabo za leta na Wazalendo bakuye abarwanyi ba M23 mu gace ka Kinigi, ariko rero nta ruhande na rumwe ruzwi muri izi impande zabyo wigeze rubyemeza. Gusa iyi mirwano yongeye kubisobanura byose, ese ninde uri kugenzura Kinigi ndetse ninde uri kugenzura ino axe ya Gatoyi, byose urakomeza ugenda ubisobanukirwa. Iyi mirwano ya hato na hato kandi irimo gukoresha indege z'intambara ndetse na drone, hakomeje ndetse kuvugwa hagati y'impande zombi mu duce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yateye impfu z'abasivile ndetse no guhunga kwa hato na hato bitewe n'uko rero buri ruhande ubu ngubu noneho ngo ruri gukoresha indege za drone. Impande zombi kandi zirashinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, buri ruhande ndetse rukavuga yuko ari rwo rwatewe cyangwa rwaje guhungabanyirizwa umutekano. Iyi mirwano kandi ngo yaje gusiga iyi Kinigi iri ngubu iri kugenzurwa n'iki gisirikare cya M23, dore ko ku munsi w'ejo ngo bari bayisubije, ariko ubu ngubu bikaba biri kuvugwa yuko yaje kongera kwisubizwa. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga yuko imirwano iri kubera cyane cyane mu duce twa Cyugi ndetse no ku murongo wa Kinigi, aho impande zihanganye zirwanira mu misozi miremure igenzura inzira ihuza Kinigi ndetse na Kavuta, ni muri groupement ya Kibabi nko mu birometero bigera kuri 30 uvuye mu mujyi wa Rubaya. Hari kandi indi mirwano ikomeye iri kuvugwa ku murongo ndetse ahitwa mu Gashovu ndetse n'ahitwa Mahinga Nzigati kugeza rero ahitwa ndetse Mayuwano, ndetse rero aho abaturage bavuga yuko wari kumvikana ibisasu biremereye ndetse n'amasasu menshi cyane n'intwaro nto ndetse n'iziremereye. Abaturage batuye muri utwo duce baravuga yuko kuva rero mu rukerera rw'uyu munsi urusaku rw'imbunda rwinshi rwabateye ubwoba ndetse mu buryo bukomeye cyane, bituma rero imiryango myinshi ihunga iva mu ngo zabo bajya kureba yuko bakiza amagara yabo. Bamwe ngo yerekeje mu bice ndetse bifatwa nk'ibitekanye, abandi bajya mu mashyamba ndetse n'ahandi hatari imirwano kugira ngo barebe yuko barokora amagara yabo. Amakuru yizewe aturuka mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi ibibera ku rugamba aravuga yuko izi ntambara zatangiye rero nyuma y'ibitero byagabwe n'ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo na FDLR.
yari mu mugambi rero wo gusubiza inyuma ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryari rifite ibirindiro bikomeye cyane muri kano gace. Gusa kugeza ubu impande zombi ziracyarwana zigerageza kwigarurira imisozi ifite akamaro gakomeye cyane mu buryo bwa gisirikare. Abakurikiranira hafi ndetse baravuga yuko agace ka Kibabi ndetse n'imihanda igana Rubaya bifite akamaro kanini cyane kuko ari inzira y'ingenzi cyane zihuza ibi bice bya Masisi, ndetse zikaba zinagenzura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro buri muri aka karere. Ugenzura iyi misozi kandi abafite n'amahirwe menshi cyane yo kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri kano karere. Kugeza ubu ngubu amakuru ava ku rugamba arerekana yuko AFC M23 ikomeje guhangana bikomeye n'uruhande rwa FARDC ndetse nabo bafatanyije, aho buri ruhande rushaka rero gukomeza kugumana ibice rwari rusanganywe cyangwa ndetse kwagura ibirindiro byarwo. Nta mubare nyawo w'abamaze kugwa cyangwa gukomerekera ku rugamba bitewe n'uko urugamba rukiri rubisi, ariko abaturage baravuga yuko iyi mirwano ikomeje kurusha iyaherukaga kubera muri ako gace ndetse mu byumweru bishize, dore ko ngo iri kugaragaza imbaraga zikomeye cyane. Hari impungenge zikomeye rero ziri kwiyongera ku mibereho y'abaturage cyane cyane ku bihumbi iby'abasivile bamaze kuva mu byabo ndetse nta n'ubufasha bafite. Imiryango myinshi irimo irahunga nta biribwa, amazi cyangwa aho gukinga umusaya bafite. Mugero ibikorwa by'ubucuruzi, amashuri ndetse n'ubuhinzi byahagaze muri tuno duce turi kuberamo iyi mirwano. Abakurikirana ibya politike ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga yuko iyo mirwano ishobora gukomeza gukaza umurego mu minsi iri imbere, cyane cyane kubera yuko impande zihanganye zose ziri gukoresha imbaraga nyinshi mu gushaka kwigarura ibice ndetse bifatiye runini akarere ka Masisi, cyane cyane by'umwihariko iyi Rubaya. Mugero ndetse abaturage bakomeje gusaba amahoro, haracyategerejwe kureba niba koko hari ibiganiro cyangwa izindi nzira za diplomasi zishobora guhagarika iyi mirwano ikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane by'umutekano ndetse n'ubuhunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu munyemerere tuve hano mu majyaruguru dukomereze muri Kivu y'Amajyepfo, hano muri Uvira. Umusirikare yishwe birangira ndetse bigaragaye yuko umutekano ukomeje kugenda uzamba, gusa no musirikare yishwe kuko ari umunyamurenge. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri uyu wa gatanu tariki 22 z'ukwa gatanu 2026 hari umusirikare warashwe arapfa mu gace ka Kasenga. Bikaba bikekwa yuko yaba ari umwe mu banyamurenge bakorera mu gisirikare cya FARDC. Nkuko amakuru yizewe Minewe Captain Yuzi ndetse yabashije kumenya, aravuga yuko uyu musirikare yishwe n'abarwanyi ba Wazalendo, umutwe umaze igihe kinini ukorana n'ingabo za FARDC mu bikorwa bya gisirikare biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwa gisirikare butaratangaza imyirondoro ye ku mugaragaro, amakuru akomeje kuvugwa yuko ndetse atukesha abaturage ndetse n'ababonye ayo mashusho ye avuga yuko yari afite isura n'imiterere benshi bahera yuko bemeza yuko ari umunyamurenge. Akaba rero yazize uko yavutse, nta kindi ngo yashinjwaga. Ibibaye mugero ibibazo by'umutekano muke ndetse n'urwikekwe rushingiye ku moko gikomeje ndetse kuvugwa cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice biri kugenzurwa n'ingabo za leta arizo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zoherejwe muri bino bikorwa bya gisirikare. Mu myaka yashize hakomeje kumvikana ibirego by'uko bamwe mu banyamurenge bakorera mu nzego za leta ya Kongo, cyane cyane mu gisirikare cya FARDC, bagero bicwa cyangwa bagahigwa nabo bakorana bazira rero inkomoko yabo cyangwa bakekwaho kuba bafitanye isano n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasesenguzi baravuga yuko ibibazo by'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo gifite inkomoko ndende ku mateka y'akarere, aho rero hamaze imyaka myinshi cyane havugwa amakimbirane ashingiye ku butaka, ubwenegihugu ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Ibyo rero byatumye bamwe mu banyamurenge bavuga ko bakomeje kuba mu bwigunge ndetse no guhohoterwa, haba ari abaturage basanzwe ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho abaturage baravuga yuko kuva ibikorwa bya gisirikare byakajijwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo za Wazalendo n'iz'u Burundi, umutekano w'abasivile bakomeje kuzamba. Hari abavuga yuko abantu benshi bakekwaho gusa kuba bafitanye isano n'abanyamurenge cyangwa indi mitwe irwanya ubutegetsi bari guhita batangirwa bagahigwa, bagafungwa cyangwa bakicwa. Uvira ni imwe mu mijyi y'ingenzi cyane yo muri Kivu y'Amajyepfo, uherereye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse no ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu mezi ashize uyu mujyi wabaye kimwe mu bice birimo ibikorwa byinshi bya gisirikare kubera intambara ikomeje guhuza FARDC ndetse n'irihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23. Nubwo ubuyobozi bwa Kongo kandi bwakunze kuvuga yuko ubufatanye bwa FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo bugamije kurwanya M23 na MRDP twirwaneho no kugarura amahoro, abaturage benshi bakomeje gutanga ibirego by'ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no kunyagwa imitungo bikorwa n'abarwanyi ba Wazalendo bakorana bya hafi n'ingabo za FARDC. Amakuru ava muri Uvira aravuga yuko muri ino minsi hari kwiyongera ibikorwa byo kwambura abaturage ibyabo, ubujura bwo mu masaha y'ijoro ndetse n'ibikorwa byo gukubita no gutoteza abaturage. Ibintu abaturage rero bavuga yuko bikorwa n'abantu bitwaje intwaro bafite aho bahuriye n'imitwe iri gufatanya na FARDC ndetse na FARDC ikabigiramo uruhare. Kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa urw'igisirikare cya FARDC ruremeza ko ndetse ku mugaragaro urupfu rw'uyu musirikare cyangwa ndetse abamwishe ngo babashyirwe ahagaragara cyangwa banakurikiranwe. Gusa amakuru ava muri kano gace akomeza avuga yuko umwuka w'ubwoba ndetse n'impungenge ukomeje kwiyongera cyane cyane mu baturage bavuga ikinyamurenge ndetse no mu miryango ifite ababo bakorera mu gisirikare cya Kongo. Abakurikirana ibibazo by'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo baravuga yuko niba rero nta ngamba zihutirwa zifashwe mu kurinda abasivile no gukumira ibikorwa by'ubwikekwe rushingiye ku moko cyangwa inkomoko, bishobora gukomeza guteza umwuka mubi no kongera amakimbirane muri aka karere ndetse kamaze imyaka myinshi cyane mu ntambara y'ubushyamirane. Reka twivire muri Uvira dukomereze muri Ituri. Hanyuma yaho abaturage bigaragambije bagatwika ibitaro byari birwarimo abarwayi ba Ebola, ibintu byongeye kudogera muri Ituri. Ahanga ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri. Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera nyuma yaho icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira mu buryo buteye impungenge. Kuwa kane mu masaa 6 umwuka wabaye mubi cyane ku bitaro bikuru bya Rwampara, bifatwa rero nk'imwe mu ndiri zikomeye cyane z'iki cyorezo nyuma yahitwa ngo ni Mongwaru. Aya makuru aje mu gihe kandi ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse n'ibihugu by'amahanga bikomeje rero kongera imbaraga mu guhangana n'iki cyorezo cyamaze guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Amakuru aturuka muri ako gace kandi aravuga yuko ibibazo byatangiye nyuma y'urupfu rw'umusore wari ukekwaho kuba yaranduye virusi ya Ebola. Nyuma rero y'urupfu rwe, bamwe mu bagize umuryango we hamwe n'urubyiruko rwo muri ako gace batangiye rero kwamagana uburyo urwo rupfu rwabaye rero ndetse basaba yuko umurambo ushyingurwa mu buryo bwabo. Abaturage benshi bavugaga yuko bafite impungenge ku buryo abarwayi bakekwaho Ebola bafatwa, ndetse bamwe bakavuga yuko badafite icyerekezo n'inzego z'ubuzima. Ibi rero byatumye uburakari bwiyongera, aho urubyiruko rwatangiye gutera amabuye inyubako z'ibitaro za Rwampara. Amakuru yemeza yuko imodoka ebyiri zangiritse muri ibyo bikorwa zirimo ndetse na ambulansi y'ibyo bitaro. Polisi yahise yohereza muri ako gace kugira ngo ihoshe izi mvururu no gukumira ko ibintu birushaho kuzamba. Mu rwego rwo kugabanya ubwoba ndetse n'amakuru atariyo ari gukwirakwira mu baturage, inzego z'ubuzima ndetse zasabye abakora ubukangurambaga mu bice bitandukanye kongera ibikorwa byo gusobanurira abaturage uburyo Ebola yandura ndetse n'ingamba zo kuyirinda. Abahanga mu buzima baravuga yuko imwe mu mbogamizi zikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri guhura nazo ndetse mu burwayi bwa Ebola ari ukutizerana hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'ubuzima, cyane cyane mu bice bimaze igihe byugarijwe n'intambara n'umutekano muke.
Hari n'impungenge ko imvururu nk'izi ngizi zishobora gukoma mu nkokora ibikorwa byo gukumira ndetse abanduye no gutahura abarwayi bashya ndetse mu kubungabunga umutekano w'abaganga n'abaforomo bari ku murongo wa mbere mu guhangana n'iki cyorezo. Mu gihe icyorezo gikomeje gukaza umurego, leta y'Ubwongereza yatangaje inkunga nshya ya miliyoni 20 z'amapawundi y'Ubwongereza, ndetse n'uvuga arenga miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika agamije gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na Ebola. Iyi nkunga kandi yongeye kuri miliyoni 1 y'amapawundi yari yatanzwe mbere, ndetse ikazifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo gukaza igenzura ndetse n'ikwirakwira ry'icyorezo, kurinda ndetse abaganga n'abakozi b'ubuzima. Ahangaha rero kandi harimo kurinda abaganga ndetse n'abakozi bajyanye n'iby'ubuzima, gutanga ibikoresho by'ubwirinzi, kongera uburyo bwo kuvura abanduye ndetse no guteza imbere ibikorwa by'isuku n'isukura. Harimo gukingira imiryango itanga ubufasha bwihuse. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Iterambere ry'Ubwongereza yavuze ko iri gukorana n'ishami rya OMS, Loni ndetse n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo iki cyorezo kitarenga ubushobozi bwa Kongo. Icyorezo kiri kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda n'ubwoko bwa Ebola bukomeje kugenda buhindura imiterere yabwo, ubwoko rero budafitiwe urukingo cyangwa umuti ndetse byemewe ku rwego mpuzamahanga kugeza amagingo aya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyorezo ndetse cyashyizwe mu rwego rw'ikibazo cy'ubuzima giteye impungenge ku isi yose, kubera yuko umubare munini w'abanduye mu gihe uri kugenda wiyongera mu gihe gito. Harimo gukwirakwira hakiri kare ndetse no kurenga imipaka, kubura urukingo rwemewe n'imiterere y'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo OMS kandi yavuze ko iki cyorezo kitaraba icyorezo ndengamipaka ku rwego rwa pandemi, ndetse impungenge zikaba zikomeje kwiyongera bitewe n'uburyo gikomeje gukwirakwira mu bice ndetse birangwamo intambara ndetse n'ubuhunzi bwinshi. Amakuru yacu munyemerere n'ubundi tuyakomereze aha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze kugezwaho imyanzuro ishobora guhindura ejo hazaza ha Kongo. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano n'amakimbirane ya politike, leta y'Angola yatangaje ko yamaze kohereza Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo umwanzuro wayo wo kubijyanye n'ibiganiro by'abanyekongo bigamije gushakira igihugu amahoro arambye ndetse n'umuti w'ibibazo bimaze imyaka myinshi cyane bihungabanya uburasirazuba bw'iki gihugu. Bibaye nyuma rero y'igihe kinini habaho ibiganiro bya diplomasi hagati ya Kinshasa n'amafatanyabikorwa mpuzamahanga, ariko bikaba rero bitarashoboye gutanga igisubizo gifatika mu bibazo n'umutekano mukeya ukomeje kurangwa cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo kandi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye ino ntumwa idasanzwe yoherejwe na Perezida w'igihugu cya Angola Jean Lorenzo wari uzanye ubutumwa bwihariye bwa Rwanda. Hari ku bijyanye n'ibiganiro biteganyijwe guhuza impande zitandukanye z'abanyekongo. Ibi byakurikiye urugendo rwari rumaze ibyumweru 3 ndetse intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagire i Rwanda ziyobowe n'uwitwa Sumbu Sita Mambo, uhagarariye umukuru w'igihugu ushinzwe gukurikirana gahunda ya Rwanda ndetse n'imikoranire y'akarere, ndetse na Adolphe Lumanu, umwe rero mu bayobozi b'urwego rwa Desk Grand Lax. Abo bayobozi kandi bari bajyanye ubutumwa bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwo kugeza kuri Perezida w'igihugu cya Angola Jean Lorenzo, ndetse harimo n'ibitekerezo bya Kinshasa mu nzira y'ibiganiro bishya bigamije guhosha umwuka mubi ndetse umaze igihe kinini hagati y'impande zinyuranye za politike ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola ndetse itatangaje mu buryo burambye ibikubiye muri uwo mwanzuro, ahangaho yavuze yuko Angola ikomeje gushyigikira umubano mwiza n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abifuza kubona ikibazo cya Kongo ndetse ko gikemurwa binyuze mu nzira y'amahoro n'ibiganiro byuzuye kandi bihuza impande zose.
Iki gitekerezo kandi cyakomotse ku nama yabereye i Rwanda tariki 9 z'ukwezi kwa 2026 yahuje abayobozi bakomeye barimo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Jean Lorenzo w'igihugu cya Angola, Perezida Faure Assozima Gasingibe wa Togo usanzwe ari n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse hari harimo n'uwitwa Olusegun Obasanjo wahoze ayobora Nigeria, akaba ari n'umwe mu bahuza bashyizweho na Afurika yunze ubumwe. Muri iyo nama kandi Angola yahawe inshingano zo kuganira n'impande zose nk'abanyekongo kugira ngo bategurwe uburyo habaho ibiganiro byuzuye kandi birimo buri wese. Nyuma y'iyo nama kandi Angola yakoze inyandiko ebyiri zikomeye zirimo umushinga w'inzira y'ibiganiro mpuzamahanga feuille de route ndetse n'imyandiko igena uburyo ibiganiro bizakorwa cadre de référence. Izo nyandiko kandi zashyikirijwe Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tariki 7 z'ukwezi kwa 3 2026 i Kinshasa. Nubwo ro itariki nyakuri yitangizwa ry'ibiganiro itaratangazwa ku mugaragaro, amakuru ava mu nzego za diplomasi aragaragaza yuko Angola ishaka ko ibiganiro bitangira kuba mbere yuko umutekano ukomeza kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko ibiganiro bizaba mu buryo bw'amahoro ndetse n'inama zihuza leta ya Kongo, imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi, amadini, societe civile, urubyiruko n'abagore ndetse n'impande zifite aho zihuriye n'umutekano w'iki gihugu. Hari kandi amakuru avuga yuko Angola ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora ndetse kugira uruhare rukomeye cyane mu guhuza impande zihanganye kugira ngo ibiganiro bitangire mu mwuka wo kubahana. Abasesenguzi baravuga yuko ibiganiro bishobora gukorwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kizaba kigamije kugabanya ubushyamirane ndetse no gushyiraho icyizere hagati y'impande zose. Icyiciro cya kabiri kandi kikibanda ku mavugurura ya politike, umutekano n'ubutabera n'uburyo bwo kugenzura kubaka igihugu. Nubwo igitekerezo cy'ibiganiro gikomeje gushyigikirwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, imbere muri Kongo hakaba hakomeje kuboneka kutumvikana gukomeye. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bushingiye ku biganiro biyobowe n'inzego za leta, ariko ndetse no bukavuga yuko bidakwiriye ndetse kuvutsa agaciro itegeko nshinga cyangwa gukaza imbaraga ndetse mu bakoze ibyaha bikomeye. Leta kandi irashimangira ko ibiganiro bitagomba guha intebe imbere ndetse y'imitwe y'intwaro nk'aho yatsinze urugamba bahanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR. Amakuru yacu munyemerere tuyasoreze mu gihugu cya Uganda, nyuma yaho u Rwanda rufunze imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu igihugu cya Uganda cyafunze icyitwa inzira yose ishobora kuba yabahuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira yo ku butaka n'izo mu kirere izihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Iki cyemezo kandi cyatangajwe n'itsinda rya Uganda rishinzwe guhangana na Ebola riyobowe na Vice President Jessica Alupo. Aha ndetse ko kizatangira kubahirizwa ku itariki 24 Gicurasi 2026. Leta ya Uganda kandi yasobanuye ko rero muri iki gihe cy'ibyumweru 4 nta ndege iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izongera kugera i Kampala, kandi ko imodoka zose zitwara abagenzi zitazemererwa gukoresha imipaka yo ku butaka. Imodoka zitwara ibicuruzwa zo rero ndetse zahawe umwihariko kuko ndetse bizakomeza gukoresha imipaka, ariko ingamba zo gusuzuma abashoferi ndetse no zakajijwe kugira ngo ndetse hatazagira uwinjiza Ebola mu gihugu cya Uganda. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza ku itariki 21 Gicurasi 2026 abantu 671 aribo bikekwa yuko bamaze kwandura Ebola muri kino gihugu. Abarenga hafi 200 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana.
Ibipimo byafatiwe muri laboratoire y'igihugu INLB biragaragaza ko abantu nibura 64 aribo ndetse byamaze kwemezwa ko bidasubirwaho ko banduye iki cyorezo. 60 ndetse muri bo bahabonetswe mu ntara ya Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, harimo bagera kuri 6 bapfuye. Muri Uganda habonetse abantu 2 banduye Ebola, kandi inzego z'ubuzima zaho ziremeza yuko bombi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe yarapfuye, undi byemezwa yuko atakigaragaza ibimenyetso by'iki icyorezo nyuma yo guhabwa ubuvuzi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda, Dr. Diane Atwine, yatangaje ko guhera tariki 21 Gicurasi nta murwayi wa Ebola ukiri muri kino gihugu, kuko ndetse n'uwavurwaga ndetse ari hafi gusezererwa mu bitaro. Ibirongo bikaba biri gutuma iki cyorezo gikomeje kugenda gicika hano mu gihugu cya Uganda.